atum MOS ka chetogalong ke Elvin Teron si ke Japon ke chok che pusi KACC Embarim Johnson Bay ke jok. Contractor si Bachetri Hamren Industry asai hemalong langa hemtap ki kim kasaoy. Pinia dapa birtalong penili sami deng mirkiling pi non birtang ton pen arju ponekta. United People's Democratic Solidarity thi hekpen UPDS asongatum hemprek ki hanga Pharmanpura helekaman otkraipen karbianglong di mahasau chot kalisi asamang kangalong antang patihurnut ampinlo. La sopena jok UPDS asongatum aki mga puthak ke pachun ponjia Phanpura Central Sorkar pen State Sorkaratum anta UPDS pen kaching kijia Phan hangnang koklo. La sojok kedamtang surhinira kreisia ningkan phaikuni ni phai inkora pho arni Union Sorkar Assam Sorkar lapen UPDS asong angbong lamdon chetoklo. Bangso lamdon ka chetoka hut Elvin Terona hin pensi UPDS asonga phan Japon si mesen pen chetokponlo. Bonta bangso lamdon ka chetoka hut ke Japon ke chokche beka bangke Elvin Teron lopusi kedamtang thereponi phaitrok arni dipurong sopialong kedo KACCM Barim Johnson Bay kanin Japona tenke Article 280 pen tangka ban popu Elvin Teron chipin dagber bonta hadak pen banamat sinangni Karbianglong aphan ke Article 275 Consolidated Fund of India kopima kenang jipu hadaksi tokpon erle Karbianglong along kaching thura sai ke claim anta dolo lasi Elvin Teron chipin dagaret chotke chokche pusi pherangkya ma long pen CM Barim Besang hopen ning Japon Article 280 pen posawan po Elvin Teron chipin dagwe Article 280 pen posawan po haladapan wan teng ainang nelo Karbianglong Autonomous Council panke Article 275 along sipulo jela dak pensip Consolidated of a Fund of India kopi makanangji hadak to kalu dak administration keres ya panda kapi mission ya panda development kam hanta la sona kam hanta hala sort tikun pensi bosanang pinangpu nona people Elvin Teron ilingu sinat nang thakelu hala dak pen jiprek ulu ik bosa ke wang sistem ciprek ulu non ke hadak pen ke wang belu asimilar julo constitution lo godak lo tok thuno na keprek system pen ke wang na peklang tako tok te dan hota keprek system ko be non ke lamsam ng people central fund ng people permanent kalidan lah ke 275 alo mga permanent na pansikito Tanono ke permanent na pansin nang pigali jikidan thek ko nang ko ingkem de thep nang ko Article 280 po bangke panchayati raja phansi ki pipo lasi Elvin Terona phan ni than pamilo autonomous district alongta town committee kimrang un lason thotsi municipal board satame council pen kim un popura sik sedol along thap nangji kalipulote panchayati raj lopata ningje ponthu 280 po bangkala ke panchayati raj phansi ki pipo Lasi chuhelang ili sidibe nang lat 280 pen nilifan kilo na apu jaga thar against ni nai kilo jaga thar ke rom posa ke wang ke mane khang check lo ki na so posa na ne kuta ho atuar thanang policy nira tuar tha jaga lo Elvin Teron pha municipal board harabang thabne tha phene dei sida municipal board bangta town committee selamun autonomous council ba autonomous district council hoke town committee selamun arona jutang salam pensi town committee kimun lason thokse municipal board bangta non pen bangke council pen kimun pu ko ba hadak 6 dulong thapnai kale bole de panchayati raslo pen non ta council sa chipunong legi Ifunole municipal board lo. Ba hada pensi permanent to komuni nang to pokok do epo hada thang system da lo. Council pan thang power piti. Puno dal ge TUP pen panchayati ras alo damji. Hada ke chok ke Elvin phansi punang ko
UPDS asonga tumke helisi ki apthe lahaya ron chinini lasi lake Elvin Teronsi ke Japon ke chokchi alangli ke non malom rada phan ke pachobai thap loka joini si nili kaninje puta Jotson bepen phirankia malong pen ninje ponthi hala UPDS asonga helisi apthek mati aranji ne mati tumhani no tumke alang sia aspokmen alang za advocate Ninguém tu te dá não lama ninguém tá para sinistro lá com não public fund ministry hala UPDS zomba helese आप ठेक मती आरांची ने मती तुम्हाने no तो मन के अलांग से spokesman लोग अलांग से advocate लोग ninguém tu te dá não lama ninguém tá para sinistro lá com não public fund ministry hala UPDS zomba helese आप ठेक मती आरांची ने मती तुम्हाने no तो मन के अलांग से spokesman लोग अलांग से advocate लोग ninguém tu te dá não lama ninguém tá para sinistro lá com não public fund ministry News report KATV News Nijang Karbiang long hempi hamren rong sopia long kedo district industry lapen commerce center asai hemalong kijunalang avar site misenang jipura KAC pen scheme deng ponsi contractor siwa chetria phan bangso langa hemtap ke pakim ponjia phan arpu pekpondo contractor siwa chetri bangso scheme farman tangka ke chopang lima bangke ongmuna ka jok langa hemtap ki kimpia bangke kimpa puripa prai pensi patang ponlo Kikim kasa oya jok langa hemtap abangke alang jun long lia prang si chiklo jon pleng plia prang langa hemtap abangke rubrai si henodakle lason si langa hemtap lapen alang RD kache tonte dera jok langa hemtap abang ahiring tang rakpen ingbob puna jok sai hemki mi lapen non ke do bom industrialong a quarter setami henodun daklo pusi chirok tok arada tumpen pachini pon English no okay at what time the incident had happened here the tanky water tank I had don't know the exact time. I was inside the room. I think it was around 8, but I'm not so sure. 8 p.m. 8 a.m. in the morning. in the morning Just a few hours ago. a few hours Yeah, I heard some loud noise when I came out to see. Then it was this water tank that is fallen down. It crumbled the pillars. Okay. So the tank water tank was full of water no Yeah, there was some water. That's why you can see the water. flooded no so since when did they fill the water there That I don't know. My name is Dechung Narzi. pardon My name is Dechung Narzi. your portfolio here I'm just a contractual worker here. contractual workers Lasila puson Karbiang long arlo kaprega kheatum contract nang ki claim dun pen Methang jongjung alia phan kache matha bongchot asai ki claim back nangji asai kache claim pon pedera tuma phan ke KAC penta lapusona tuma phan ke sai ki claim phan barsai piponang ni pura rat pen lamthi chepaklang pon adontu rat pen kaningje pona tenke contractor siwa chetri lapuson kasa oya sai ki claim ke madua phanta ka pheredam aveluma lapen em prabhat chandra tarwa phan lang plot loma puta cherok tok arara tumpen karju pedopon Contractor siba chetri bangso lang hemtap chikimpi pontu pamejima lapen hala sai hem kaheno dun dakta chikimpi pon poma mate lapu paru praisi padovaret poma Det bangke nono mada si hormu talong le dalang masi hormu banang le penna nanti mantu tarik sila so sahem kampula general manager lagi 29 taklo February 29 another so included pen hadak hormu hortanang lele pen nang pia lebih hormu banang le dalang tante ladak nang tum ke do ke quarter long mo quarter long sudah Hamren Pen Chandra Singh Ronghang KATV News Kiramtang Thereponi Pai Truck Arni Rong Khelana Long Kedo Hinchong Piakulat Pialong LLOYD Pro Gallery Kang Pupon
Bangso LLOYD Gallery akulada long kilong ponjilaki electronic hormulapen hemarlo kachipangcho pregjam asonsi longpon popura kulada hempotum pen pachinipon. Where even we have a hair straightener of lady, hair dryer of lady, we have a heater is there, microwave is the entire segment, and we have a very competitive price of electronic products. Say like we have get a TV, we'll get a range from starting 7,000, 32 inch. So all these products are available, and within the Lloyd also we have a compatible AC. We have a TV. You'll get also that TV in within 10,000 budget like that. And we have a very good opportunity that we have a what call this finance option. Bajaj finance option is there, and very soon others company are also coming in due course of time. Many other finance are also coming, and we have a bank facilities also. So customer can avail all kind of facilities here. Anparta bangso kuladalong hormu kedo ansatami tangka dureche satami kirama barsai satami longponji. Aduntu mesen hormusi longponpo. Lasi kedo anarada tum satami bangso LLOYD Gallery rongkelana long an nang humrira ninke hangason kenamponji pan pachinipon. So আমাক খুবে ভাল লাগিছে আজি আমি ডিপু আপনার কার্বি আংলঙত এটু খুলিছো ইয়াত আমার এনেতো আমি যদি আপনি আমাক খুদে কি এটু কি নম্বৰ আমি খুলিছো এটু লয়েড গ্যালারি আমার এটু 5th নম্বৰ হয় নর্থ ইস্টত আৰু আমাৰ পাইপলাইনত আৰু ঢে আহি আছে আমি বেলেগ জায়গাত এটু বেলেগ এৰিয়াত আমি এটু খুলিম আৰু আমি খুবে ভাল পাইছো আজি এটু ইয়াত ডিপুত এটু মুকলি কৰাৰ পিছত এটু ষ্টৰটো য'ত আপোনাৰ ধৰক আমি নতুন মানে আমি এসি লয়েড হেভেলছৰ নতুন প্ৰডাক্টটো ইয়াত মানে কাস্টমাৰৰ কাৰণে আমি এটু মুকলি কৰাইছে আৰু আপুনি যদি মোক খুদে কি আজি বেনিফিটটো কি ইয়াত তো বেনিফিটটো এটোৱে কি আপুনি 1 টকা দি পেলাই আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰডাক্টটো লৈ যাব পাৰে তো মানে এনেকুৱা স্কিমবিলাক আমি দিছো য'ত মানে কাস্টমাৰ বিলাকে এটু মানে গুৱাহাটী বা মানুহে কয় না কি মেট্ৰোত গৈ পেলাই আমি সস্তা পাম এনেকুৱা নহয় আমি এতিয়া হেকানে গোটে এক্সপেন্ড মোডত আমি কামটো কৰি আছো নিউজ ৰিপৰ্ট KTV নিউজ Pinya Berta ke laansi kangton pon iklo domi thak me kardom